Da li su iznad Fruške gore viđeni vanzemaljci? Na slici koju je kod sela Bukovac načinio Novosađanin Vladimir Šeguljev vidi se neobjašnjivi leteći objekat. Slika je načinjena 10. septembra nešto pre 17 sati, a autor je leteći objekat primetio tek kada je fotografije sa aparata prebacio na računar. Objektiv na fotoaparatu je bio čist, što se da zaključiti iz prethodnih i svakih sledećih snimaka. Takođe zvučnih nekih efekata na nebu nije bilo da možemo da kažemo da je to bila neka letilica ili jedrilica ili već nešto slično. Tako da to su činjenice. Vladimir Šeguljev nudi sliku na ekspertizu jer, kako kaže, ona je sigurno autentična. Ako se i to utvrdi, ako se utvrdi recimo da u tom momentu nije bilo nekih objekata, letelica i tako dalje iznad ovog područja, onda bi se ovo što je zabilježeno na ovoj fotografiji stvarno moglo svrstati, znači, u onu grupu, da kažemo, neidentifikovanih letećih objekata. Prema podacima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, u reonu Bukovca 10. septembra nije bilo letova civilnih vazduhoplova. Da ovo nije jedinstven slučaj pojave neobjašnjivih letećih objekata iznad Fruške gore, svedoči i naš poznati pilot Stevan Popov. Naime, on tvrdi da je 1990. godine cela posada vanrednog leta od Zagreba ka Beogradu videla neidentifikovani leteći objekat. A kako kaže, kontrola letenja više puta je ponovila da ga nema na radaru. To isto čudo što je bilo meni sa leve strane i što je svetlelo, tog istog trenutka okreće u levo velikom brzinom i maltene u deliću sekunde sa repom, kao kometa kad pada sa repom, nestaje negde prema severu. Na obrađenim slikama konture objekta se jasnije vide, a da li se radi o letećem tanjiru ili nečem drugom, procenite sami.